Yada say ya mo kwa babiem Adom TV Badwam na uguso ehwe no medindi afia amankwa tamaklo meda se umre no wadaje wode maya bribia enyi firi ha ne tie nkomo wenso eye pa pomode de bia meka kire wo twam na obi ka bia wode eti enye wo ba wode eti na wankasa wode abo ho bra wode ahwe ho wonni mo health a wonni problem nti Nadom Herbal Center ba abna ba patide edwamo ni edi nkomo ba mo akwa be na bia boko de se do mo so ho ye nyamiado hwehwe no hwehwe enche obehume enche kura wadawoma yentie Nadom Herbal Center ebusia no pay me din chia free Nadom Herbal Center ebro bibia ohwe no pay ohwe ya we are blessed though because hey into papa Nadom Herbal Center ye de aba no esese wankasa so ye de usobi ehwe ye wo nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules and afeso nafa Lady Clean me nyabema misrew ment na ho Emma ne nyansa entina ho ma ne too late ansa no afre me sister Abina me give me ho NGO sister Abina me jonsa na me tie e sa be do wana me kwa abrochire we first if you no ni ho me ne be ko ti me straw enne ya oti yenken a symptoms no ahya ase and make sure so be pay do ni bi ansa na ye too late me nua be ma ojonsa na oti ya e wo be memu ukojire fiche so okojonsa ubachi match say ye den na jonso no ema ye jonso no be bampo a either say so fite bi anase moje bi edi akire eba o feel say wa jonso but still na ebia kem unyaye a anka wo be jonso mo so jonso no entimi master ye sene fata adentina wo so otentina ho make sure say wo sabeka na fa X-Vein mixture ene ne capsule si bi e be hwa boa na eyisa ha ni na efi ho no mo e de amount nafa X-Vein mixture capsules no e 100% natural yankasa ye haban ene ye ndubra ene ye de tunko no mu wi nkoni ejira sembia da bi mesraw urinary tract infections no set na wo so check na se wan hwe no pɛ mpo masibi na tantina ho a okɔ hospital makɔ show roba ti mesraw ema na nyansa ene ye a wo hwe mi ya wo se se ni ma bi nkoyie odwonso na wo te ya odwonso na nsuo bi edi akire e batum se nso begu be ma na no na kekaw afa obe ma no ahya sese esesa kala tum se enya se nete ahya sese pompo no mmom asan kwa akohyem mesraw ment na honom na enya nhwe han make sure se won sabe kanafa X-Vein mixture ene ne capsule CB e be hwa aboa na eyisa ha ni na efi honom e de ama oye be mamu a usipisi tampo ene da asen na infections e ba beji wutu efri wo sem chema waso be ye pop mesro entina ho ema no enyansa e bia wo hwe me encho be frifie fire number yi na efre number na 053 11 56 556 053 11 56 556 enye mema no nko a ene ye edroi ede ma ho ema no so betumi anom ama no ayeye but oba no wonum nafa X-Vein mixture ene ne capsules na say nete kama e won tuom fe kama na wanom nafa we no no be insert na we use nafa Lady Clean no so e the account we no nafa X-Vein mixture ne capsules no na we insert nafa Lady Clean we 100% natural then kasa ye haban ene ye dubram na Nadom Herbal Center akokwaye makoteti ndua haban ni ndua hini e ye fam fidiem ahoro ho ai ne krogen ye wi a doctor fekukudam ene ejina fidie hu die adroyi ai die haban na ye adroyi kama ye wi enso da saba kakra ahye ho ye dwem ho we have your interest at heart into cotton was a box in so to me for can say the cute one kakra bi na there ahye ho cotton de no bo na din mpacho using na sa na wasan ko to kakra dem e de asocket no we hwe kakra dem e de egu na de o de akoha so ya haba mo no na untumi emfa enhye ho a obetumi hwe egu cotton na de we squeeze liquid no sio no e de egu obesisi ho kama e de infection ni na infections are when treated na hu sunsun so ni bebre etina so chetu me kan bo ne ba ho we ka say na onim nie nti na follow fesa de nka enye one day na de bai awo ho no mo ache just that we pay attention to it timi pa cho ho no ma keka wo ho ana so begu ho no mo no entent na ho make sure say won sabeka na fa Lady Clean na fa X-Vein mixture ne capsules ni bi na nhwe mboa na into infection na sini na emfa ematimi nwa ba mesra wo bi a ubu se wi na eja wonka obu akwa ndo ofrem wa sister bina me cycle no e ba na nkasa no enka no ewom osode ne nsaka adenche mo fancha ode nsaka moja na so hua hu se enka wom ti imagine se we wie na enka eja wo ho no e na asefem ahomete ti mesraw se wo kosa how we bi mu a
Bomodi answer obeba Nadom Herbal Center. Na yen hwe ne mbo na yisa how na fi ho no emfa ema. Imagine say wo early 20s. A wo keka kwa aware na sa ohawi aba betna wo so. Na sent wo. E wo ho. Be ma ne ba me sister aunt na ho. Odu beja ho. Bu ha no aka say ne fiefo na eye na me patron spiritual. Check it. Pay attention to it. And so be go ahemfie ho no ma keka wo nsu a egu asabia den carbon enenam no. Make sure someone sabe can na fa lady clean na fa extreme measure na capsules na hwe nto ase e fa e mo so bo no nya infection na no akoto eduro be show 7 days 3 days e be call for some time but e be sound so because one pet fa pem na ade no ewo and na Nadom Herbal Center na fa lady clean no all right na mo be no extreme measure na capsules na ko system ni mu na akoto ase kra e de amount enti Mr. Fire number their children was so, their bro was so, you've been married for so many years. I want to emma, o menses no, a bar na would say ya, a bound to me, quay juma, a bar not just why ya so do when you walk on the night go to me fan kafum. Would you send your honey tibiano? Papa dan Nadom Herbal Center, your best share na in the papa, your 120, your best share na ye is a honey na, if you want more, eh, the mamma slow, walk away any penny, then bet me break it down at any point in time. Send your big house or to come now, go big out to me say easy highway, so then in that sunny pediano, that when in dano, a bit break it down, be fail you, Mr. And now home, I know any young son. Upon Mr. Brano, pay out tea and can wish me. Fred, send your honey tibiano. Papa dan Nadom Herbal Center, you best na ya wow. Say, Casa now here, you know, Becca Kama. Say, you're drones now here. Why not? You didn't drone by money, I trust any other no, you won't want that jabber fro. You know, drone no send a call. Ebia, will be one more. So, oh, na me infection, no talk a but Miss Sasa me no. A mamma may discharge be as a minion, you may be a few no more ever. Na e tro se e wo ho na mom na e dan ne ho adi nti eduro no e na akwakọ yi na ye den e de no eba to dey send your how niti bia na fa bedan ye be hwe na eboa your number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 yendro yi enye na pharmacy shops and herbal shops I work from ha bebia no wo kwa obenya bi ato minya bobo we ka so oh me dey me okay na so Felicity be why depressed because they say the amount for us one shepa no man for doing come out to say people are really going through a lot. Me say a lot now they will come no. Fabra Nadom Herbal say nye drum kwa na ye ton yom ho adaje e no be kasa na ya hwe ne aboa wo what I say enti me patcho fire number yi na efreye e 053 11 56 556 053 11 56 556 pharmacy shops and herbal shops I work from ha bebia okwa ubenya bi ato connection nso say apomodin pa wo hoi e ma setena pa timi don't na ho ma yare engine pedua no emoso ansana wape ho pharmacy bra Nadom Herbal Center e dundu papa say aba edwamanso say sisu biem say wo infection oba ye he na oba no oba de we are na de benyi set na fa lady clean na fi wanom na fa exhumisha ene ne capsules no wo de benom no kama but we no small but mighty so infection no kure ni what to me disease wo ho e bia wo wie ye no anasa abrabo mu nsem ntina ma hemfie ho no bia infection no kure me tete so cha ti ma hemfie ho no mu ebie enti me srew entina ho ma na nya ansa make sure say won sabeka na falidi clean bi e be hwa baby a wo wie ye na abrabo mu nsem ntina ma hemfie ho no me bi o ti say say na wo tie no enya sa na wo tie ni mu masesa me srew me kan bebre wa wati ase make sure say won sa ebeka na fa lady clean no e be hwa boa na eyisa how ne fi ho no mu e de ama e mema no so to na fa lady clean ne pa okay so omo de ma omo to pa omo de ma so bia pa de ye obia pa de ye na mema no mkokru ma so mu shoe size no okoto na se roro na che wa koto baba na roro obeto nto pe de be chew kama sa na omo pe no nto omo de shower na kama na fa lady clean mema no kwa to se ma no fa nsisiom ho oba de so timi sisio ho na wa ho sisi no dimu na esipi na esita enya se bia wa ye uti na uti ba koda ha na ba koda ha na frontal ni bo straight just waiting team skin na to so na so ahemfie honum enko yes oba be men are attracted to what they see the ohu no eno na betwe na ba oba asa ahemfie honum enko ya obeja ha suban nya kwa manage enya suban nya they manage but ahemfie ho nya sister we do dokono kwa there be no
Ya no me say. We no, obeyi 2. Okay. We no your capsules no be 2 na we so ne ti wom na ohwegu na de. Oh, okay. Odi aguso. Eno ano no. Enye de. Anopa wia ne enwumre. Anopa ne enwumre. Okay. Anopa. Mema no so sa. Mema no so sa. Anopa ne enwumre. Okay. Anopa ene. Nti nafa we no. Lady clean no. Lady clean no. Nti eno no ye after we dware anopa we dware we no enwumre so awoda no. No you should ya untumi nya ade. O person o ye yi dia untumi use. Nti bi anopa no. No way use but enwumre person o match na abekọ away abesrew untumi emfa ho nti anopa no na way use nti enwumre no ahohoro no kama number no 0531156556 0531156556 oba hwe na esiesie ho siesie no endimu na nsipi na ensita Nadom Herbal Center na yete won kan nti eno woni nsa wo so siesie na frɛ na bibi kire wadwen wanta odia ofra Dr. Penny wo ho a obeti